Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kinong ilang bakamat jongka National People's Youth Front Mauhati Block matakisngi kilami syakmat ban pensyai halong kejing keno bawa dasakiat bahal lamare MLA jongka thany ula e ben yaka constituency. Kila ong lengba kejing tre shitom jong u kesorkan kala kre ban pentre kami ke skim bakot adu shispa asan po ar poin san klur ke badai nagabanta lai tuli ki surok ke bokong san hapo jongka constituency. Kila ong kumba kalong menta ke sorkar kala dep ban mang pisa hadu lai teli ki surok bakong san haga thany Mauhati bakentup ya ke surok na liarbang shesa buda ke bajngai kumba shifau kilometers balamang hadu khat pra point san klur ka surok na khendo so sha jingkeng omkhen balamang pisa hadu arpo klur bajngai kumba shifau kilometers bat ka surok na omsneng sha sonidan ka bajngai kumba saupau kilometers balamang pisa hadu shispa khat sau klur ka basyen onsas dang ban pentre kamno eka. Kumta kijing sya akan tho MLA ka Mauhati uba dasakiat bahal lamare ba shem la tre bha khamtam ha ka baide bat ki surok bat ki we ki kampan roy ha Mauhati constituency kimlong ki bishong nongrim. Habakren shikilat pathai khubor mentai kesngi nakaliang kitay kinongilam bagan thup yo ba Hillary Shadap president penbahalang CM working president ba Nicholas Malay general secretary bat ki we kilong ba ba dasakiat bahal lamare wadlau latre shibun ki kam henry udei ubalsha akan tho tam namar ka jingbamla ban yaisha jongki pai ba ban pen urlong khamtam ya ki surak bakongsan bat badon kam e jongka Mauhati constituency working president juga MPWF dan saya lo juga kumbala depan kerendau jelas sekali jungi mene lot kini ke surok ke bangi layo ditip na o pundi minister sa president song ba surok jungi ga depan sanction kumbala depan patrayo jelas sekali jungi mene te ngadon ben ong ba kini kisi kimi ki jing keren kenyum na ki ba jungi Mauhati te nang liang jungan NPWF ni don ben ong ko ki ba baik jungi bo ka Mauhati susi suka Malaysia ekpor namari wo darsian on isu no mo ta kumba ia juntip na pundi minister jungi tengi sengu sikade ya MLA berom jungi wala imla ban penyo agni ki banai ki ba haswa jongga niki surok ki belum jongga Mauhati jungi surok na muslim tu sonidan belum sok komentar bat site liarbang tu molos nai pun jiki umkan molo mene andai ni layo pat kapor ke badang biang kapok jongga tem mo sansna isu ayo meleba dan berom jungi ul kristom sha wede berke kya son jungi ka Mauhati konstitusi te nasuk blok yang ya mele jungi bayang yo met pesai klan benang la menteri kamahan kumta pajba jongga do Mauhati jungi iwi bat skin ki ba ila ular ingi bakin urlong te kebide berke di kisrok ila urlong ta te ngadon ban ong ru ki pajba jungi Mauhati ba ngadon bino ki mo ki skim ki bangi layo jutip ki ban sorlong ki badang te proposal bat ki ba lalong rum ta ki layo jutip ki ban sa isu wawardar ba nginum dei ban long isu politik da ka ba surit yang kerpat ki perlok no dei ban long ki isu politik rei ni sungu ni ben pau ki sungu ya ka sarkar jungi government MDA government bola yarap yang penyo ini ki muntoi bat khamtam ngaban ga bide MLA berong jungi ibalai le sistem pembiang pembit ya ki jintun kam jungi ko ka dong Mauhati umdai tang surok nang ikhen ki babon ki development ngimla benlen ki yo pediang nang ni MLA jungi ngi so don bok e penyo family jong mangai lang dhar family jong mangai lang dhar kadeka family ke ba ai ki jintre pat ba bat leseng ya kubur ya ta iperlok lese hagaji i jong ngahi marwei ila le khambun ya ba untuk mendukung sisi meroy pada Mauhati jungi minta tentang begini kentin ngakapat nak request ya baru ki perlu project ni bawa dong Mauhati begini ai jing terilang kamtam andalang ila penteri ki surok kepada kini ka surok lat cigrut tu sonidan bar ketika wa amken ke bang yong liarbang tu losnai wa amken kini ban ai jing terilang ban ya don ga cooperate mo kanang job ini kam nang ta jing do jing pat ba Mauhati bro Nagaliang jungi kinong kam jongka NPWF Mauhati constituency haga jindalang president jongka NPWF Mauhati block nanta i working president
i penbahalang siem bat kunjuru harjing lang i presiden jongka umpuin sarkil bat baro kinongkit kam jongka NPWF jongka Mahuti Blok ni wanra aki ban pensyai syakit ba nong snong jong baro ke konstituensi jongka Mahuti halor ki jinge ki ba nagaliang ki paiga jongka Mahuti hi berkuai nakapor syakapor nilai yakendu bat kapang ka ba khamat ka ba nagaliang singin pensyai mata kolong halor kasurok ka ba nagaliang kajingi kinogit kam ki ba khamat juga NPWF nilalai ban yakendu ya PWD minister bat hadir ka jinglai jingi kendu jingi ni layo ya ka jing tip ka ba peka bana ka benta kasurok ka ba nalerbang syasabuda nagaliang ka government ka lada ban sanction but ka amau jong kade ka surok kalong khatra kelur santrola kade ka intermediate lane but ya boy ka surok ka bana khandoso sya jingking umkhan kade ka single lane nagaliang ka sarkar ka lada ban sanction ya ka amau ka ba arko kelur but ka jingjrong jong kade surok approximately 10 kilometer. Tena kaliang ji kinong kitkam jong ka NPWF sasisian ngasgo ban ai kublay ya ki nong jong jong ka constituency ya ki pressure group ki prepare ki balai ini lang sakmat kumno ban pensngo syaka sarkar ya ka jingdon kam ka ba na kaliang jungi ki peba jong ka Mahuti ni ya kendu bat hajo kapor na kaliang jungi ngisngoro panai ka jing kuplay ka bashika deye ya MLA badan burom jingi i badas kel amre bat bunjuru ya PWD minister isa Preston Tensong bat bunjuru ya ka MDA government hi brokoi namar hakne gisnam na kaliang jungi nadu ki kenhun tre mon subha per kat bala ila persiapan peskus ka sorbar